thlir tu zawngte chi bai le vek ule baptist bialzai pol huang grupina kumsom pathum achanga kumsom pakwa inkar tana pathian fakla manga zai intihsiak buat sai chu atho ni na second round kan lo zo le ta a he intihsiak min lo ngaihhlut saktu zawngte chunga masa in lawmthu kan soyani second round a hian mi somnga ten hlachang khatle athunon holo guitar mangin intihsiakna anron neya music nenani to wangin kan contestant te theina pon satakin apunga zaile rimoi hi thilkal koptlatani wangin intihsiakna lo omle zel tura po rimoi hian na satakin omzia anei chhodonani Shipuileng kara khosakan ni wangin kan contestant te po hian har satna anpum pelbik lova COVID-19 positive chungle home quarantine ni chunga intihsiakna ron hlen sham te pon oma waisen taka intihsiak ron machhontu te zongzong chunga po lawmthu kan soibokani tin intihsiakna atana anmani lo ngai vena lo bai puitu rimoi lo tumsaktu te zongzong chunga po lawmthu kan soiboke Clear to ten min lo shat sakatana kan du chu zai thiam thlanna inelna ani piah lama he intihsiakna buat sai ni na chan chu zai lama talen nei chatak tak inphum rute phochhuahna le ma an son zel theina atana kong hon sakna ani be seiwanga he program hi buat sai ani intihsiakna hi round nga thlenga nei tura buat sai ni a tuna hian second round atingin third round top 20 a tu tenge lut kan che thei don ta ani tuna third round top 20 alut mi som pakhatte ilo thlir ho potang
loving mo sabi na sa may laura ikurit chok tu inay Krista Intihsiakna omre nuna tarapang se Masih mengaitu, min mengaitu, misuang kay min napalave, min mangai, min engko chulo, amang so min vorbalave. Tikhan mi som pakhate result kan shepota result sha chak tak kan laneya inelna in sorzim chhozela judge tetan po alu khai thak viawin arin round masalam intihsiakna result po ani changin kan naute duhsakna te lawmpuina te dawng na sani ti te kan lo sha a nangmahni po phurna le thathauna te asyam saka inchunga po lawmthu kan soya lawmpuina thilpe kan dawng ani chuan achulanga tarlan sak ani ang ole tuna chuan top 20 in hlang kai te hengmi te hi ani Leishing tura Tira zawng có zawng nghe ho ro lang pan ang ai dawng du te Chin tôi na ra
shu tania na zawe ta suya hung lệ đi bằng dấu ma sela Ole second round intihsiakna result chu kan chekim le ta a third round top 20 a mi somni le pathum kan nei ta a top 20 a mi somni le pathum kan nei hian kan contestant te bukri zia hi asia tani third round lut zawngte kan lawmpui chewa in kal le zel na tura duhsakna kan hlan chewani tlingve zo te lote apoi kan ti pui chewa mason na tura fuina chatak tak indon te kha shereng turin duhsakna kan hlan boka cheu third round na hian mani hladu zawng pakhat hologi tar mangin intihsiakna nei le turani a third round intihsiakna hi thlir thei turin YouTube da ni dona anzai afulin thlir thei ani to donani intihsiakna tana in kai shwaina organizing committee tena anbuat sai kha zom sham sham turin kanin ngen non le a third round na tling zong te chatak in buat sai turin duhsakna kan hlan non le feka cheu